silakan duduk adik-adik. Duduk belakang ya. Jangan duduk soleh. Kita berapa? Baik salah. Dan doa udah baca doa, terus udah baca doa, sekarang kita mau sholawatan dulu Kak. Salawatan sama ya. Baik, salawatan sama.
mekar kayak bebek. Kayak berjalan. Kanan kanan, kanan kiri, kanan kanan dan kiri menari. Kanan kanan, kaki kiri, kaki kanan dan kiri berlari. Urusan semuanya daripada senang. Apa senang? Urusan teman daripada senang. Ya. Sayang sama kakak, sayang sama teman-teman. Oke.
guru, sama nyanyi, sama ayah, sama Kak Mufi, sama teman-teman, sama semuanya. Ya kan? Nah, kita yang soleh kita ya. Teman-teman, kalian kan? Kita mau nyanyi selamat datang buat Kak Mufi.